Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Shirley iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinaga na Shirley. Awan makunak iti ugali ti kaayan-ayat ko ani Noel. Nasingpet ken naanos. Iti lasod ti 5 atawan a relasyon mi, naan-anay nga amammo kon dagiti naganak ken kakabsat na. Kinapudno na, kasarlaangen ti kurang kada kami. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Shirley. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agyaman ak taimbay ka manen, iti family gathering mi, balasan ko. Naimbag ka da kayo, takanayon nga da family gathering yo. Da kami, awan. Iso aman mano kami nga agkikita kadagiti kakabsat ko. Iso nga inton sumaruno manen a family gathering mi, umay kanto manen. Dad, saan to na family gathering ti maangay? Kasarminton ka ni Shirley. Anya? Agkalay sa kayon? Nasaya at mat no nagdesisyon kayon nga agkalay sa. Dahil tatil iliwa ka mapasamak kada kayo. Oh, makita man? Naragsakan ni Dado itinangag na. Nangag ko day, Jay. Kano nga iti plano yo? Itatawan. Ang awan pa ti makita nga engagement ring ni Shirley, Noel. Daddy. Kikilan nakmananda ito nga anak ko. Ala, bayam, tainton maawat ko yung pensyon ko. Ikan ka iti paggatang mo iti engagement ring mo ken ni Shirley. Ket si Kamanan, jay karim kanyak. Anya manin daytan. Inggatangan ka lang arudan iti baro a cellphone mo. Oh, anya pa'y nga iti kayat mo. Jay ngay inkarim kanyak, nga imbiro kan na iti trabaho. Ha? Ay, nagaduntumot nga min a request mo si Kanuel. Kita man ti reaction ni Shirley. Alangan mat nga min a makikalay sa ka. E dinto, tawan pa'y mat masno pa trabaho. Anyang arti serbi na nga a manager kay ti may saan ang latak a kumpanya. No dinak mo't may biro kan iti trabaho manang. Ay, Shirley, saan ka madanagan? Adan to trabaho, day takabsat ko. Oh, thank you manang ko ha. Talaga si kati paborito ang manang ko. Itulog ka na di balayo, honey. Mapit lang ha, takasaritak ni Daddy. O, sige. Dad, Apay, itulog ko ni Shirley. Buludak pa lang titulbag tilugan mo. ay katuhan Amo matan no ayan jay tulbag. Awan, Dad. Shirley, honey. Okay ka? Uncle, mapan kamin. Anya nga, uncle. Awagan na ko ni ti daddy. Winelcome na ka ni ti pamilya mi, Shirley. Laglagi pam. Itaatawan ang ti kalay sayo kan ni Noel. Pasensya ka na, honey, ha? Nalay nga gistorya na iti pamilya. Ambo ka na banok ka namang sungsungbat iti nagadua sa lunsud na ken ka. Narwama kon. Kan kayat ko ti kasjay. Naragsak da ka sarsarita. Sana kas ka dagiti naganak kan kakabsat ko. Konserbatibo dala unay. Kan managbabain da pay. Agkasartan itaatawan, honey. Anya bulan ti kayat mo? Kayat mo ti agbalin na June bride? Mas daawak man kan ka. Apay nga imbagam nga agkasartan. Ada ka din ornong mo? Kasapulan pa'y ayaw na ita. Adamat ni Daddy. Dakkel ti pensyon na. Nagiti kakabsat ko. Adamin posisyon da iti kumpanya pagtrabahuan da. O, kita am ni manang ko adina. Manager, nagkari at tulungan nak amang birok iti trabaho. Day ti pagdandanagak, Noel. Amin a desisyon mo. Nakaibasar ka dakwada. Kasta kami a pamilya. Agtitinulong kami talaga. Amumata siya ti buridag. All out support na kanyak.
Saan dak ang mabalin abaybayan? Sabali manen alugan ti inusar ni Noel anang ituludken ka. Apay, manuaya ti lugan day jay nobyom. Awan ti bukod na alugan ni Noel, nanang. Amin dagiti usaran na alugan, no saan alugan ni daddy na, lugan dagiti kakabsat na. Aya, kunak ano kukwa na day jay. Kasano ko maamaadaan iti bukod na alugan, katawan mo trabaho na. Na, kunak man no adda trabaho na. Katanya ngay ngarod ti aramiden na. Ada iti balay da agkom computer, agge games. Pasaray, i-drive na ni daddy na, no da papananda. Ay nagmayatan na biyag dayta. Saan na masapol ngagtrabaho? Tagbiaglat ta. Saan nakasken ka? Wen ananang, no sa anak nagtrabaho, awanan maigatang iti bagas. Baknang ngarod at talaga adan uwel. Adala sa ludsudaken ka anak ko. Kasano kayon ngay, no da kayo ti agasawa. Alangan mo't adumawat kadagiti naganak ken kakabsat na iti pagbiagyo. Day tangarod ti pampanunutak nanang. Sapay na ibaganan iti pamilya na nga agkasar kamin. Agkasar kayon, katawan mo't panggadan na ako nam. Day tangarod kat nanang. Kababain mo't nakadependar kayo latan kadagiti kakabsat ken naganak na. Kasano numaaddaan kayon ton iti anak. Apo, Nanay Sin. Isunsanday ta di imbaon ni Uncle mo Oscar amang tarimaan ijay kusina ako nam nga iparenovate mo. Apo. Kunak man ni Uncle Oscar ti mang tarimani ti kusina tayo, nanang. Ala, mabiit laang tamapan ko kasarita. Siyak timbaw ni Tata Oscar. Tado ka no ti aramiden na nakakontrata. Saan na masango? Ay, kasta aya baro. Una na. Siyak gayam ni Ronnie. Day tumot ti anak ko, ni Shirley. Iso ti mang parenovate iti kusina me. Bala, da kayo man laang ti agsarita. Sige, Nana. Ma'am. Anya kay diti kayat yung style dahito kusina yo? Kaya't ko kumaamabaliwan amin. Idi pa'y ngamin daytoy. Agtad-tad pa'y ket din. Ket sumrek ti danom diti uneg, no kas di nga agtudo. Sige, ma'am. Kayang-kaya dayta. Si kalaang tagtrabaho? At duak, ma'am. Dua kami. Dua kayo lang? Un, ma'am. Kaya mi dayta. Kinapudno na. Uray siya, kayak dayto yung aramiden. O sige, ipakitak nga rod kan kadagiti nasken a mabaliwan. Tirik ko na ti baro alugan ni manang ko adina niya. Kaano nga tamat ang makagatang ka iti kastoy alugan mo, Noel? Ay, ipatawid to ni manang ko na iti kanya. Uray kita, siyak pa iti kunam. Katno siyak ti paborito na akabsat na. Awan ka di mat arapaap mo ang maadaan iti bukod mo alugan? Apay lang. Mabalin ko matlat abuludan tilugan ni daddy no kayat ko. Kan may sa, adama na tilugan ni manang ko. Kunana, ano ka sa kulak, mabalin ko lat abuludan. Puro daddy, puro manang. Noel, kaano ka kadi ang maadaan iti bukod mo a desisyon? Agsao ka man ako na ako ni tijak kayat. Dahil tati pakasurunakin ka kahit. Saan ka nga rod ang makaungat kanyak Ibagbagak laang ti pudno. Anya pudno? Lawag man ti kayat mo asawan? Asika, awan bukod mo a disposisyon. Mangnamnama ka laang kadagiti naganak ken kakabsat mo. Problema ka din, kaya't da katulungan. All out, ti suportada kanya. Saan nakas ka nagiti naganak ken kakabsat mo, kanya-kanya kayo. Lading itak Noel, ngamawan ti kasar a mapasamak itaatawan. Anya? Diyak kayat ti makiasawa iti lalaki nga awan bukod na a prinsipyo iti biyag. Apay nga italangi, bagam day ta kanya. Kalpasanan ay waragawag ko iti pamilyak. Kastanti bagam. Apay, saan ka nagbalin anak pudno kanyak, Shirley? Dumsagan. Oh, di mo nangag. Dumsagan kunak.
Dito'y pa'y matawan matatao tinang ibabaan na kanya. Basol ko. No apay mo't ngamin ana ibagak day kan kuana. Rumbang laang tapno makapagpanungot. Ma'am Shirley, Asino day to'y? Naka-helmet mat. siyak daytoy ni Ronnie. Ah, Ronnie. Ay, nasayat man ta nakita nak dito'y igid ti kalsada. At dati narimaan ko dita abanda. Anya ti araramidam dito eh. Ha? Ah, Agawid ka din, ma'am. Umay kan, aglugan kan dito yung motor ko. Taidagas kay Jebalayo. sige man nga Rod. Tani, alanganin nga dama parak alugan dito eh. Saan lang alanganin, ma'am? Talagang awan maparam dito eh. Taman mano ti magmag na alugan dito eh. Sige nga Rod. Itulod na klaangan ijibalay. Jay boyfriend mo nga eh, ma'am. Apay adi na ka umay sukunan. Saan mo adamagan? Nagapa kami. Iso nga imbati nak dito eh. Anya? Ay, nagawan matan akong sensyanan, ma'am. No siyak ti boyfriend mo. Diyak maaramid na itagan ka, ma'am. Saan apulos? Naglokon da a boyfriend mo. Imbati na kalatan, ijay awan matatao a lugar. Basol ko matlaang nanang. Nakarurod ngamin iti imbagak kan kuana. Unang saan arumbang nga imbati na ka ijay. Kasanon ngay no saan nakita ni Rone. Natimplaam ka din day takape nanang. Agsarita kami analaing ka ni Ronnie. No kaano arugyan na dya kusina. Ayun, damagaman kit di no kaano ang mabalin nga trabaho. Wan nanang. O sige nga Rod, tainak ito day ti kape. Tapno makapagsarita kami ana imbag. Ay na, ma'am. Ururayak lang matigo signal mo. Mabalin mon arugyan no da panawan mo. Sakbay adumtang ti panagtutudo. Pudnong adu ti araramidak, ma'am. Ang ipangpangrunak at tarimaanan ti kusina yo. Ma'am kala ma'am. Shirley Latan. Mangup opisina kansa. Wan, may sak a teller iti bangko. Pudno gayam ti imbaga ni Uncle mo Oscar. Ha? Nagdamag ka kan kuana, maipapan kanyak? Kwa. Medyo. Anya pa'y tinamuam, maipapan kanyak? Abalasan ka pa eh. Kuna na nga dan boyfriend mo. Baknang ti boyfriend mo. Agsasabali ka no tilugan na. Adumot tan tinadamag mo gaya, maipapan kanyak. Agris-research kan samat. Medyo. Saan na kumakagura un gayam. Imbitaran ka kuma. Tangay adda ka ijay syudad nga agtrab-trabaho. Umay muntuman mo't bisitaan jay computer shop ko. Ada computer shop mo? Unmat tapno adda mo't pagbirukan. Amo maten, nasken nga isaganaan ti future ako nada. Future? Anya ti kayat mo asawan? Ti kayat ko asawan, pamilya. Kayat ko, madaanak iti pamilya, naan-anay anak kasaganak. Naggagat ka. Idinto tawan pa'y matgayang pamilya. Ay na ma'am, sideline ko lang ti panagkarkarpenterok. Ado nga rodan ti urnong mo no kasta. Mabalin kan nga agpamilya. Mabalin to. Inton masarakak tun ti babae apara kanyak. Amom, ma'am. Agbirbiro ka nga rod. Ha? Shirley, honey. Imayag tayong baunak ni daddy. Agong unget nga ro, di dinamuan natin naramid ko ken ka. Iso nga agkidawa kiti dispensar. Isumat lagayam nga imay ka. Taiso ti imbaga ni daddy. Honey, mangrugi akong nagtrabaho. Iti kumpanya nga ayan ni manang ko. Noel, aginggat kaano ka di nakadepender ka kadagiti naganak ken kakabsat mo. Nakasagana damat at tumulong kanyak. Adada ka na yun itilikodak. Oh, saan ka diyan asayat da ita? Ta saan dak abaybayan?
Jack amo, Noel. Jack amo no anya ti sawak. Saan ka kumangagsawi ti kasta? Agin inayat ta. Iso nga itamot lang nga tawan, agkalay satan. Saan data abaybayan ti pamilyak? No suportaran dak, nalawag as suportaran da kamat. Nalawag mo tinaibagakan ka idi, saan ka di, Noel? Awan ti mapasamak ita, akalaysa. Anya. Saan kami ang nakinaawatan kini Noel, Mr. Lonely? Nagsina kami, gapo tadyak kayat, ti panirigan na. Agdepender latta itinagan ken kakabsat na. Saan na makatakder iti bukod na asaka? Kat saan na ka nagbabawi anang i-break ken kuana? Tuy pagayam mo, Shirley. Agyaman nakpagayam Shirley, iti dayto apakasaritaam. Saan ka mababalaw no in-break mo ni Noel? Agatala, sapay kumamot kini Noel, tamaamiris na tigapuna, no apay nga in-break mo, kat agpursigi iti biyag na. Kat saan ang nakadepender latain iti pamilya na. Rumbang kuma atumakdermet iti bukod na asaka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Shirley. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.